اللهم صل على سيدنا محمد النبي اللهم لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه اللهم اكبر لا اله الا الله. سووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسبيح الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan dan rapatkan saf dari saudara masuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar.
اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يعود السلام فحين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلى ربي تعالى سبحان الله سبحان الله سبحان الله دائما كريما الحمد لله الحمد لله في كل حال وبنعمة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang serta iman sehingga kita masih dapat berkumpul bertatap muka di tempat yang penuh mubarakah ini guna untuk melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat isya secara berjamaah. Kemudian selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini di masjid kita ini kita adakan pengajian Islamiyah, pengajian rutin 1 kali 1 bulan. Alhamdulillah, pada pengajian kali ini yang akan membawakan ceramah agama yaitu Walena Gurunta Al-Ustaz Haji Lukman Hashim SPDI MA. Beliau adalah Direktur Pondok Pesantren Tahfiz Al-Hasimiyah Pajalele Masebe. Kemudian beliau juga selaku pembina di Madrasah Aliyah DDI Termin Point. Jadi untuk mempersingkat waktu kepada Gurunta, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sinina toma-toma labiki ki hadire kusyukur marajiri pung Allah Ta'ala na karena pamasena kamanya mukisi pada napi tutur madapu-dapungang lion rumah barakai delenga kata sangadina papule siagi igana perintah na pung Allah Ta'ala magi-magi sampajam mengaribit tayewe nasibawai biri jama angka itu mancaji lalang tamari surga pamasena insyaallah. Salawat beserta salam loli lima lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magi-magi nasabari salawat tamanatu nanunno pamasena pung Allah Ta'ala di kamputa magkuturupi mang rilologang syafaatna ala malabbi na nabita sarimundin na pung Allah Ta'ala insyaallah. Sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah, terlihat di waktu insyaallah dina namita idi selengi natakapuiki 2 perintah marajana pung Allah Ta'ala. Apa itu? Nomor sidi perintah maraja yaitu berhaji. Yang kedua makarubah. Yaro yasengi mahaji mencajiwi perintah dari pung Allah Ta'ala loi di umat selenge dan masuk rukun Islam yang kelima. Nayaro yasengi mindri Mekah waji iri sesenum masalangi angke paulai, dan itu wajibnya yang pertama si cami mundin nayaro sunnak mani yakung kadale ta nayaro yasengi perintah haji
na patuk-patukang ipong Allah Ta'ala rilan na kurangin magkada wa atimmul hajja wal umrata lillah. Pasuku inasang haji tak siba umrata na karena pung Allah Ta'ala. Batuan na patuk-patukang ipong Allah Ta'ala sarikom mangito magkarna Allah. Nasaba iya ko din na makanja niya tapapole isang haji. Gangkan na din sa hajita, itu pengorbanannya luar biasa. Dia na cik dek mi pengorbanan. Pengorbanan pertama warang parang. Ya, angkang kamu cik dek nariko regular umum, kurang lebih lah 40 juta. Iya ko plus, engkau onroy mana mabere manasik, ya plus Pendiriolo dia bayar sekitar 200 juta. Ya. Tanya dicek de yero. Maga na tasadi ya kuitane pasipulong kalaman na ipasala lengi ne patuju yero. Na tumenre na din sa haji to lisu pengorbanan luar biasa. Jadi nape uang pendaftara bahwa madatu ni de pigage rumele balanca pa angke bali boleh dito na paje mata aja ngole-ngole. Na de nang kani janji. Ya ro mencajila satoro. Apa aja nang ka bali bola na temin re haji na se mo cilami. Jadi je nang kani janji ko. Tapi dito na paje mata aja. Jadi kalau mana kasih yaro tawe minra duwi nendre tanah Mekah nesabak magai masiri ya kulisi digana bagi-bagi. Ya mau pero duit luar biasa puluhan juta. Ya. Nah, jadi ya kulina sahajita pengorbanan uang ya materi ya luar biasa itu. Pengorbanan yang kedua tania bawa makada duit. Pengorbanan tenaga. Melo nak siulang alhamdulillah macam ni mabiri manasik. Nange sebelum Juma uko wata upodangi tahu melo minri Makkah Makkah dia ko to minri Makkah sadia ko man rasa-rasa. Nang ka to minri Makkah cia man rasa-rasa jalalo na tindri. Dena Makkah da man rasa-rasa nasabaan rasa-rasa di gelolongan. Yok ko Makkah to minri Makkah de cilopo laye de cingi anda sarasai mi mapa. Jadi kong katau pole Makkah na curita nyaman na bata na Makkah na curita curiga kaya. Nuli turi monro mi ko hotel e monro mangarang. Na yok ko Makkah yok ko mapalatongang. Di na pada ko Indonesia siya katuto pelan Indonesia. Ya ko pole cakke macak itu kan. Ya ko Makkah ko pole palai ya de na yule mun remita tanpa dengan payung. Nah ko pelana biasa sampai 40 derajat Celcius. Bayangkan itu. Aja na to na sabari me tahu de na papole bere jamakna na sabak magai mapal alasanna macaki alasanna ya itu tantangannya. Nah, itu lo masigi luar biasa ya ko subuh to melo masigi ye na tatelo sediami meni apa ya bapi teme melao lamu pakarangan na masigi dito katulung di na pada kapot tamu kama pitaw katulung orang Kalau di Mekah itu, wah. Tapi ternyata dito na siya gato si Gisela kasi koloy Mekah, angka to kasi de na jampangil mo biri jama. Madari ka Mekah dalay tanah tatajang ye. Tapos ipulong nga dui takatel lomay na ternyata de na perhatikan iseng ya biri jamakang. Padahal ukur monro biri jamakang luar biasa. Sekali salat di Masjidil Haram, si ratu pasabuk ko turungang ginapa pada-pada. Cicami mas sempajak bili jama hukum Masjidil Haram, kasi ratu pisabuk ko. Napa pada-pada.
Daripada tolo Madinah. Ya ko tolo Madinah tu masampaja sisang 10 pasap bukoy na pada. Madarimin ka pole Mekah ya lengi batena batuangi nasang de na tiya wasampajan di apa megalat ni ayasan na sa bocho ni kamay nasang iya tachi mau ko masil haram siratu pasapuna sangi dito padahal din ako isang pajalimo tu wajib hukumnya sampai kita meninggal dunia. Dia nak makan riasa bocor penuh megalak dia tiga riasa. Jadi olehnya itu dia nak pajak peringarangan maka dah ya koto milo Mekah pakan je lalu ini tah. Ya kong kata milo Mekah na sabak melo mili sumak bello. Jangan talau. Ang kata tolo Mekah na sabak melo miyoli haji. Ay pulang yang makan tawe. Ya komelo miyoli aji tamelo Mekah na mole tendre. Asal tu itu masong ko aji tolo kampung na tawe na jinna no. Sauran no. Tu pun ngaji. Padahal dia patut boleh. Tapi karena masong ko aji ki, itu ya ko ya moro ya Cina yo bi aji ki ko tawe. Pangkato je tahu lau kabangga ko yo bi aji bi menri alon na. Tu pun ngaji. Ai dia na. Ya ta song ko aji talo singka. Boleh, ai dia pokoknya pungaji. Ya. Tanya pungaji. Coba bayangkan itu. Jadi saya dulu belum ke suci, tapi itu masuk ke haji. Ini yunda macara mengaji. Dia tu macam ya waktu na dia boleh Mekah dia no bi ako waktu na dia boleh Mekah turi no bi aji kat tahu dia saya turi makan sama aming jadi yunda pengaji ceramah insyaallah ni nak aja kalau mana nama tu nak kutanapi makan aji ni gasta laba ni ini saya ingatkan sini teman-teman lebih ke hadirin. Perintah yang kedua ini penting buat kita semua. Perintah yang kedua yang itu perintah makarubah. Yaro makarubah komelo dipikiri ki cica si tahu. Maga pinne na yaro nang yaro perintah na pada ki Ibrahim alaihi salam pun Allah taala. Anak tanilau. Maga saya yakin tidak ada yang mau. Lekia dia tolak kelorang ipung Allah pada maka dia anak na ilaw. Melo miyoji Ibrahim alaihi salam kega angkat batena patuji perintah na pun ni. Ya. Nah sini teman-teman bikin hadiri. Ya kotomelo lisuman nawaro cica si tahu ngiwe de na siagang kana dibandingkan ieu rupa berena pung Allah taala sewani ko ini. Dia nasi angka. Apa dia itu gagap nata? Iya mitu na marajim masu tawe makaroba, marajim masu sekena, marajim masu sirakana, iya kuturina sanganunna. Marajim. Tapi kuturima kadaki anunna po Allah taala, napakatanya mi po Allah taala, dia na marajim. Anu ji po Allah taala? Masa geng kapunan tak unamana pun Allah Ta'ala. Ia lagi pak kita ewe anunna pun Allah Ta'ala. Bisa dibuktikan. Angka tahu ya ria ngumuru 70 tahun na kupung Allah Ta'ala. 60 na tahun na isuro makita. 10 tahun na ipabuta. Magay tanyamit tonutta. Yaro tanran taro. Kakasih si kampot taro. Aku masipi. Luar biasa. Loma balu, loma berijama. Begitu dibutakan oleh Allah, melam-melam matanya kedina kita. Coba. Mega sini teman-teman bikin kiadir. Jadi magi kadi anunna pun Allah Taala ini kagak punata. Ye peringkalingai anunna to pun Allah Taala. Angka tahu 10 tahun na 70 tahun yang umur. 60 tahun na makanya peringkalinganna 10 tahun na ipabanta aku pun Allah Taala. Ang kato tahu 60 na taon na tuong mga kagala lele joka.
Iya 10 tahun na ipakai poko pungala ta'ala. Turiok ko mi boleh monro liwu kasi. Ang katoro tau lai cabo disi-disingan nagangkan naga. Itimpu panandre, ipatukop panatukop. Sehingga ya kumalase tahu ya kumalase tahu melo makamaja mak juta-juta yang penting medisi. Itu? Tekali kemadecing. Ya kumalase tahu melo makamaja mak juta yang penting medisingi. Ia mancajila sama kukewe, ia komadisingi di gama kamaja. Kaya kita lebih malasay wajah na tumadising, na iya madisingi wajah. Lebih madising itu. Apa iya ko malasay melo wajah, dili disamakan tumadisi mo ka. Digaga doktor makada iya mo anray dipastikan madisi ko baja, digaga. Makada bawa tanre paboretan na polo. Demi na pula kada ko malasa ko lisu ko may. Kan begitu. Tapi aku tumadisi pada padi tusukuru koi rapi si matulak karoba naringa di singa pungala ta'ala ringi dali pungala ta'ala. Apa salahnya? 1 kali 1 tahun. Ina rawasan nangi makade iwaja di singa tak nan raja pakadato makaroba. Tusukuru je ko tumadisi pa wadiki magalo wadiki matindro wadiki istirahat. Angka matosi salata kasi turi rumah sakit minggu-minggu pakada rumah sakit. Ulang-ulang lo rumah sakit. Coba. Iya ko duit 50 juta siulah mina capu. Tu syukuru ya. Nah apalagi syukuru kamaraja dari ko angka kina tuntung arita pongala ta'ala maceninya wa turlo masigi. Mega mo pasi selata samanna di ini te babanna masigi. Coba. Telek galakna. Di ini te babanna masigi. Tapi ini tamu babanna tak perang Mereka mau apa kasih? Kenapa? Belum diberikan petunjuk oleh Allah. Jadi di mana tuh? Jaji matoi anre ta, jaji matoi jama-jama lino ta. Alhamdulillah. Jaji matoi jama-jama akhirat ta. Pak terus terang iya kolino melalung dega capak na tuh. Napa ni iya kolino me pikiriki, iya kolino di nator lino siapa aja. Tapi koi di mator lino jaji lino ta jadi tu akhirat ta. Siatom itu mulai lino pak. To syukuru kay rabi 70 tahun na. To syukuru na itu. Iya ro lagi ko 70 tahun atau sipan rasa-rasa na. Ha? Salah cede na di manirimba-rimba. Kurang ni pak kita kurang ni paring kalinga itu di mabat dito nitu Ya Allah satu euro. Tapi ya kong kinari pungala ta'ala disingin rapi si dewa tu. Nah ini bos sekalian. Makanya tabe. Ya ko tulemu mengerangi maka da sinin na ye pak berena pungala ta'ala. Degaga punata insyaallah. Mak bicara ki perlu iro aja lalu kita keluar pari pungala ta'ala. Salah satu contoh. Biasa katoi pula makadawe mende-mende wita dalle sapo nasa ole mito ka kacau ka ko pabalun di ko tak kalupa Oi madi sini kene sapo tar sai coba natanya yang japi bilaba tak kalupa malangi tapi kata to mak bicara sama na turi pungala ta'ala mak pasande de apa aja na jallu mana waran na se tusyukur ustaz ang kato galut takkur Amasina pungala ta'ala. Di na kanaka nagaluku makalami galutta. Kagalutta ko. Kato nasang bolato korna si wetawe. Kato oto ustas. Pokok na di nangka nakadaluku kecuali si di. Benena. Kasali ko makaring katoy beneta koroy. Kali to. Yang maling alhamdulillah. Maka ka dalam hati saya berpikir kawe kanjak na to sogi ko makker bicara denang kana taliwa. Tenang kana taliwa mabicara orang parang isaman na makkatanya anuku anna mana pungala ta'ala. Turing kay ro makkale pamasina pungala ta'ala anun na pungala ta'ala insyaallah luar biasa. Ya. Makanya Bapak biang hadir hati-hati ki pangarun na warang parange Iya kolena na melo ipasuda sa pungala ta'ala milawi
Gangkan na tak keburu-buru ni, tal liwat-liwat ni, gangkan na mak bicara tal liwat-liwat samana de gagan na pungata. Anu na manang? Saya selalu teringat ada salah seorang korban Palu, korban tsunami, topole Palu. Na cerita manang itu makadehei, aja lalu gaga keburu-buru ke warang-parang. Engka kak nasangi, 40 kat tahun Palu, sampai dalle, upat tingkat-tingkat bolaku, wali opoji. 40 kat nasa tahun Palu, laupat tingkat-tingkat bolaku, wali opoji. Sekalin na pole tsunami, pamula nasa kedo tanay, lari kak masuk pole bolaku. Begitu katanya saya balik, giling ngak mitai, 5 mimane na parapa ipong Allah Ta'ala. Nalamana pong Allah, napaka nasa takajan na pikiriki makadala, yatogor pala ko pong atala milong mali waramparan na iya yang iya manne sini tumo-tumo malabiking kaya hati. Makanya aja tak kebuto, ay tak kita liwa-liwa. Ito. Di gagacaw itu, ya komelo kitu salama, papada-pada ki batena, tukang parkir Bisa menemukan kimi tukang parkir kiri, kanan, undur, perai di atas. Iya ro tukang parkir nasa guruta senudinen Z. Oto kanja tama dena sombong. Alpar maparkir, apa tujuh yang bawang? Dito na sombong makalawa kasi to kanja tama. Dena sombong. Panoy ro onra parkir oto dito na sombong kasi. Apa terima ka ditanya nuku ujagamin na tahu. Sekalin na madek mana si oto dito na masara. Apa makka ditanya mi nuku. Ito. Turi dena kenakalan ku terima kalamite nasuro matawi jagaiwi. Makoto dito waramparan na ning ipong Allah Ta'ala. Adisi-disi na rin ipong Allah Ta'ala, turipakang kay rumakadade, ano naman ang moja pong Allah Ta'ala. Iya ko tame di lalati titayo makanan na pong Allah Ta'ala, de na maradji masu, warang parangin na rin kukumuyi, perintah na pong Allah Ta'ala. Apalagi sini teman-teman bikin kayak satu tahun ini, daftar kurban termasuk di Masepe, ya, ko Masepe, alhamdulillah saya selaku penanggung jawab setiap tahun. Tahunnya 2 juta. Ya, sudah terbentuk hampir 3 kelompok lah. 2 juta. Kami pikir 2 juta, Pak. Mereka tahu terima dari kekoyere makarubah. Tapi masih cicilan motor itu. Mereka cicilan lah. Sama na yoro tak giling hati dari pemerintahan pong Allah Ta'ala. Tapi ya pemerintah lain kepentingan lain. La ilaha illallah. Mereka dunia. Nah, jadi atika kisini teman-teman lebih kengki adire ajak kam manaha angka kinari adalah pung Allah Ta'ala masagina jadi ini perhatikan yaro ya sengi makarubah bahkan angka na hukum angka kasih Pak Beca ya koni tahu penghasilannya tidak seberapa tapi ternyata setiap oleh Mak Beca na pasti 10 dina kasih nanya kami itu makarubah gangkanna tukang beca berkurban. Ini sini teman-teman lebih kengki hadiri. Papedalai na pung Allah Ta'ala na ta'ala iya we. Sukuruki maraja di pung Allah Ta'ala. Angkaw di onri masapa. Sama di Masepe. Padalingi dalai na ringi pung Allah Ta'ala lalangan na. Idi okwe kampot alhamdulillah kata perengi. Iya. De tulai capu isak nero. Kami pikiri kipa kaya setapara balik kursi ko kuang. Ini capu Itu. Letik ko masipi. Yaritosi ko masipi kelebihan besi malandro. Malandro besi mancaji piso jadi tosi sapi. Ya lena balu piso na tali. Lena tosi mali baleta. Sama kiro. Berarti na pong Allah Ta'ala maturui dali na atal na.
narikong ka atan na po nga ta'ala masagena na di napapuli sangi karoba walam yudahi walaya koraban na musallana makinabita jalalo musuray nasa nabita daperiwi masigit na bola na po nga ta'ala yakong katau ang kapakulen na makaroba na di nakaroba. Begitu saking bencinya Rasulullah kepada orang yang diberikan harta jadi dalek masagina nadena popule sen kerubang maka nabi tafala ya korban musallana ajalalu musurut deperi bola na pun Allah Taala dalam hal ini masih ya dah. Jadi perlu kita jeli pikir namun pun sebenarnya saya tahu tantangannya itu ya sengi makaroba pada waktu Nabi Ibrahim dena apa aja tuh. Waktu Nabi Ibrahim bapak yang hadir melo ninale ronang ero anakna angkana perintah na pong Allah Ta'ala ilalna akurangi ya ada itu perintah Allah ketika perintahkan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim makoro anakna mamulani melupuh-lupuh ya angkana perintah makada ya inni ara fil manam ya wita kinasana latinro anni azbahuka panzur maza tara wita kona latinro ugere ko sa perintah ng Allah Taala panzur maza tara maga tangamu tuna ya agana sa lapungan anak dalam hal ini ya Ismail tanya ya pada misalnya anak-anak mapotutok kutumatan nama kenapa ya abatif alma tu'mar ambu ku pagawi ku perintah po Allah Ta'ala pagawi pada akhirnya napay nagat tanganak na malan itulu malan ipiso na melo gerei ang kay iblis jadi itu kode cemeli pagaw mega to tantangan na ang kay iblis lo podang ibaray makadalahi etana tumanrurudo anak te etana milaw tumagi ng kami kigiri Niki Ibrahim malibatu na rimpay iblis laknatullah. Tasang imali si tangi lausip ko benena. Siti Hajar. May itu gila nata. Mala to'y batu Siti Hajar na sah. Yung ko parin tanaw pong nga taro ni iblis laknatullah na rimpat to pa. De panak ni si tangi. Kenlo silaw lawik ko anak na. May itu giri kiambota taro ni ako parang tanaw pong Allah Ta'ala iblis la nato rimpat to pa contoh na iya pa akalibarakan na iya kejadian iya makuro cara na setange dia membuat manusia itu terpengaruh dia nasidim itu jadi ini tuh naman ring katao melo silakain na jasi benena tumi makaro bamanahe mo kalinga mo ustaz senangi aganasan lo aja lalu akan aji na taliwat-liwat tahu-tahu mano makaroba muli ngami suruga magana sa angke setang yoko tu akan tahu melo si benena itu yung makaroba mbona sa pakanjaki makcukuti ko mo ruba tu dak boleh ya malan ra dei sila jaji ang katoro tahu melo indo melo ambo mati anak pura kata janji tu mak meli HP mahapi kanjak mana tahu iya baturi mahapi sintri ya aja nama karoba jolo pura kak mujanci desi nak karoba gara-gara anak-anak begitulah setan ini bos kalian dia apa aja itu gangkana angkat tahu biasa kasih pura ni manyak milu makaroba dia na janji hanya persoalan biasa angkat toro biasa pura mendaftar, ustaz di babata lijol, magai na sami bangun mulai, nauzubillah. Pada justru makan jamin dari ketu makaroba supaya isa gini yang ngidali, takupung Allah Ta'ala. Na sabat tabe maraja, sinin na tu perintah na pung Allah Ta'ala ipagaw termasuk pakkasibiyangi, apalan na ilulungan manang imato ko sa rimonri, baraka na ilulungan manang kolino. Teka ligay. Sinin na tupak kasiwang ipagaw ibaraka na kolino na longa lecen na apalan ko bisa limunri kiki na bansa pamanya sa kayari gisi dekai tatay lolonga mata apalan itu
Akan na boleh kolino barakana, aga barakana. Manja abil hasana palahu asyru amsalihha. Nigi pakang kaset di decing isele 10. Ina ro baraka ro. Nigi mak bere cik di decing ya ka mana puang isele 10 puang makada. Tanya hadis iro ayat. Jadi dia nak dikurang mesti 10. Ya kong kata mak bere cik di tajangi 10. Masumba ke 10, tajangi 10. Masumba 10, tajangi 100. Masumba ke 100 sabu, tajang isi di juta. Jadi engka yunda nga macerama hukum masjid agung. Tapang kiro cilingang lalu. Jadi pangkat tahu kita tahu minta ko cilingang. Ya namin lalu tapang doang ni. Iya nalaba na sa alhamdulillah. Salamai. Iya waktu itu lo merigalo cerita supaya mancing motivasi wi. Cile-cile kantuk kutiro. Weh, dicela aja ataru nih. Dicela 10 dicela lisu. Bismillah. Tama. Jadi terima taja nak dicela 10. Pak Cidi dicela ya berapa? Saya selalu yakin maka dia kena beli pun Allah Ta'ala. Itu keyakinan. Sebab pun maka dia beli. Magi na tako lauka daerah batu-batu kaca. Tako ka atau maka ustaz lo kimi jolo mulai dia lewat telepon. Lo na. Melo ka made 2 kasih bawa tiro. Ya. Ang kadui ko rese na may jangilin na sa jolos tas. Naringero, wewesi ba? Meta akatulis na kawan sa jolo, lepa. Alas. Kawasan ng digati kilalang. Tatawa ko mato ye. Naalas yero nang hindi makoy, tapi mita ya, mita. Ay, magkadami man lang yan. Sid di juta ye. Nalin na ro walhasil tuliso na magkadero isibawa siyari ganari kipo ngaji na lakuy bilangi. Nukani kasi na biso. Uy, 500 sabu. Magkada kaya si di 7 juta ya. Magkadimati sa nga kung kasumanga kuwan ni Riolo 100 sabu. Aji lawuk ka untuk membuktikan supaya termotivasi itu iyaron nange. Waling yaro napa usuro bilang kayak bawa to Nasa, wih, si dito ka juta. Alaku masumbang awan niro lo ko masih agus 100 sabu. Dia nawat di salah tu. Jadi itulah Allah menjanjikan pada hambanya tidak akan pernah bohong. Jadi itu pun Allah Ta'ala denang kana balik kuatanna. Satu. Yang kedua, denang ka nakain rengang aku pun Allah Ta'ala atan. Tingkaling yaro. Saya ulangi ya. Denang kena bel itu pun Allah Ta'ala ko makan 5 beli cik di 10 pasalena pasti. Satu. Pun Allah Ta'ala dito nang kena kaindrang kuatan. Betul ne ko makan moringa tajangi. Yang ketiga, yaitu pun Allah Ta'ala denang kena pasi sapi dalik natanna. Madariapo tu kata tu rinasang dalik na yala. Itu. Pada pali mak balu, mega lapangan lita wala sawi. Maga tu mega lapangan lian. Itu kajikana gorak-gorak ye. Di gaga. Matu ni kalau pengali. Asapare leta. Pag di jay tu ri macai iko. Masuli baluto mo pacicerat tubo. Malimi pengali. Itu. Jadi rumah tintin na makada. Di na dito masiria. Tini sabab orang para pak mage. Di nang kana pa sapi dalik natan na pungalata. Di nang ka. Tatayaro ang namatuto tenanre. Makanya kung katamuta aja tamasilang kung katamu. Ya kung katulip pandreng dalik namin itu nanre. Jangankan makan tamu datang di rumah, kucing pun makan di rumah, itu rezekinya sendiri dia makan. Kucing bisa saja dengan kucing berdoa, puang teringat kasih balik na ulun nami, alimana mo watan na punggawaku. Itu, ui terlalu malan ra ui miga, yala, padon na coki terima. Makanya kung kacoki ko bulata tinggal lang itu mutati ulun na.
Kota na terima minau juga Pak. Denang kamu pandai jadi maliwasang ni. Terpas sama kuci. Coba. Jadi semua ini Bobo yang hadir punya rezeki datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yo ko lewe puno nawa. Cuma madarim itu narik koto masum. Badai na mesti makan duya beri duit itu lisu. Tengkelingi. Ya. Wadi jadi duya beriang tapi lasat tak napa paja pun Allah taala. Angkat nasi agak lebih boleh koyak beriang itu. Angkat lasat teru ternyata Bobo yang hadir. Saya ada keajaiban yang luar biasa. Uji pandang Makassar. Engkau boleh koro. Ya ro bapak menurut informasi dokter harus cuci darah. Cuci darah. Jadi rotun na bunga letu pole daerah Namlea, ya Papua. Kalau saya tidak salah itu, maka dokter harus cuci darah. Jadi dia berceritanya masa barang man kasih mulai ro kadang. Sekali nanange sini tetap kedere. Angka manituna masuk kasih pole corona ke rumah sakit si runtuh anggotana. Kadang aga tu yurusu. Kadang ke matu aku ke rumah sakit melo cuci darah. Maka dia, aja juru. Kalau bisa batalkan dulu. Maka dia magai, kada ya nasang pura cuci darah. Alhamdulillah normal kembali. Agak tinung. Nasang cari ki daun Majapahit. Daun Majapahit. Ya ro ya tu na cerita nga. Dituis saya daun Majapahit. Dok bila mau apa lek? Jadi tumus itu makutana kada aja ya sedo Majapahit na sedo bila katu yan rewe ya ni baksana do bila itu ya buah sero ya. Iya naron nang ero macan ni ko Makassar kasih sapa do bila pamakar jing runtu do bila ko Makassar. Tapang kana runtu isuro ni rangi pitu lampa na pero na pinunga wala hasura pinunga kasih matuan naro sampai besok makai do toro wah ada perubahan ini. Paterui na sa tinung ero. Pateru minum. Sampai 2-3 hari kemudian kepi ajewe. Yang tadinya bengkak, ya kan itu persoalan ginjal. Kepi aja. Sekalinya besoknya diminta sudah bisa pulang. Tidak jadi cuci darah. Jadi waktu tanai benina, mungkin ibu ini punya amalan. Sampai bisa keajaiban Allah turun, tidak jadi cuci darah. Aga jawaban ni Rubenena, maka saya alhamdulillah setiap pagi saya bersedekah. Kendro karena sama sedekah kasih kau runtut topat diisi ruwaria. Yang penting setiap hari pagi saya bersedekah. Ternyata si kalian nasang nabita as-sadaqah tadfa'ul bala, yaitu sedekah nalawai wisiage gan abala. Yang kedua, da'u mardakum bisadaqah. Buraiwi lasatta nasibawai sidekah. Ini Nabi tamakala. Jadi itu sidekah mega barakat apa boleh. Ina riasang barakat na sidekah dikina pa bele pule balae mancaji paja lasatta na sabaturin kata masih sedekah dan masih banyak berkah-berkah yang lain. Makotoro sinin na pakasibialenge sampajangin katotu barakat na puasain kato barakat na, hajiin kato barakat na. Tapi apalan na, kau bisa rimundin na pung Allah Ta'ala. Yan tu yang pengi pamati ki. Rogi kitu kulita mati. Kinro ni Milo Ta'ala apalan na sampanya beri jamata kulita mati. Itu. Jadi aja lalu kan milawi din na mati. Ya, kung ka milawi siya mati, munro kutola demo. Pamimana jo katawi. Itu. Teteki mati din wal di din sama gay tujuan ni pamati ki kupuangi melo ki pasidupay yang amalata amala beri jamata amala sidakata amala tulungan pada tarupa tahu ilau doang pada tarupa tahu nama deceng itu semua akan nanti famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara ni gapagaw deceng wala toy deceng si mata-mata ku Allah Ta'ala wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara ni gapagaw anu masalah ang kato itu ganjar ko kung Allah Ta'ala sa baan wajah. Olehnya itu sini temu-temu labigin kadere panaliso ki mapikiri insyaallah dito tu namariga melo makaroba da kura-kura dita ya peluttu ya ga putol ba namariga ka to
palutu putu lebak. Kay balu putu lebak ko ambon na, kamu tu pasti lena. Kalau Anda yakin, Allah pasti gantikan. Tidak boleh tidak. Silakan coba. Jadi yang terakhir beliau pelaki yaro magukewe ko masipe minta mesaya tabe sekedar informasi maka dia ko masipe pajalele nangi dinre narampi alena Ustaz Ismail. Saya selaku pimpinan yayasan atau direktur yayasan membuka pondok tahfiz Quran. Jadi engkau masepe Pak Maguke pajalele pas oko yolo boleh masepe asalang pecuki jembatan kedua sebelah kanan. Biasa koro darat lo kami. Yalli ya rolo kasiye sit di miliar 100 juta. Ya, sudah lunas. Ya, napa mapatatun ni masigi. Alhamdulillah ramalariolo yolenya pamula matarawe. Atau magukai lancar ni beri jamaah kali masa susuan ni kecuali hari Jumat belum. Angka to pondok tahfiz unram makapala. Asramana nak kurung makapala kurang. Yaro sementara berjalan bangunannya. Itu sementara yaro bangunan yaro jadi niyawa pitu kamera untuk orane. Jadi 35 orane melo iterima. Pakapala kurang. Mak guru topa kita gondolo alena Pak Doktor Kiemu da Ustaz Malik Tiba Pak guru na tamatu kurma kita gondolo. Jadi maka pelai pembinanya dari Makassar. Dia orang Polmas. Ustaznya ya, apalan 30 juz. Ya, alena mundur to kurustase. Ya, jadi orane 35 orane tasid di kamera 5 anak-anak. Jadi pitu kamera 35. Makun raye telu kamera sedia berarti 10.5. Jadi dia mulai terima kurang lebih 50 lah. Bisa lebih 55. Kusumanya angka pendatara. Ia maku kawin nange 42 pendaftarna. Angka pole Palu, kapole Makassar, kapole Sopeng, kapole Pekabata Pinrang. Alhamdulillah. Jadi maku kawin siapa tahu angka to pole Turki. Ibu datoiro tema kadang kata pendaftar tak boleh Turki. Kalau mana ni tapi mata satu turun kamu apa lek? Ya. Jadi maka pelana tokoro ipak guru ti kita gondolo ipak guru ti pidato. Ya pak guru pidato anak insyaallah. Ya ko perlu lebih piacana nanya. Ya. Apa iya wita makukewe pak kepala kurangi namuna pala 30 geso ya kode namile ko suarana makural laku te wita apa iya wita pak kampungi iya mina puji makanja ilagona namo sala tajawina maku mana wita na sapa kanja palaguna itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya kau tahu dia macam tajawi, dia macam mengaji na bapak imangi. Padahal mah kekanjak salana. Ini riasang makanjak lagona salah bacana. Kenapa? Karena dia menilai suaranya. Makanya ya kung kana tatam matalupuro geso, na dia kasih nama kanjak sadana, wad dipali lo mapidato. Ya kau talupuro geso na pala na macam mapidato, pada lena Ustadz Adi Hidayat. Dia nak capuri konsep metik nayak na kenapa? Habis 30 juz. Makanya kita ini coba buka 3 program. Menghafal, belajar kitab gundul, ni misang yang kedalik na wijata lo Mesir, lo Madinah, lanjutkan studinya di sana. Iya. Kumacam kita gundul tak insyaallah. Iya. Ipak guru tema pidato supaya anak kita kalau bisa maca tu mapas sempajang, maca tu pidato. Tanyana le na sapa jama-jamangi tapi jama-jamangi na sapa ipa. Jadi kung kato podaki makanai magi jenang kung kepala kurang anakmu agami na jama wingerangi ya biasa tu kumasikolo ko sana wiang parita ko sana wiang parita temak ka to sengira pulo na telu sa nga sira pulo na si utama ko sana wiang parita ya masikola
Me kato podang makan do mana ko sana ya masikola diga sambungan na. Aja no po sana bali bola aku jaga podaka. Lau rupe ro bali bola aku ro pulangan ko di. Anak nama aku ke diga lanjut sekolah diga. Urupa ro ko ro bujungin na podanga kadala ina to sekolah mbona sa diga sambungan na. Makato na iya ipajay ko diga sambungan na. Lau sikama pesantren ko pangkajene pondok pesantren Mahad madrasah aliyah itu mapamula atau sirapulo na pa sirapulo 5 sirapulo na 96 saya tamat aliyah mega to pudangan na sangina to sekolah mo pambuangan di juga angka na sekolah kami biasa Pak terus terang po laki keluarga lagi sendiri angka keluarga ya aja no po makadalahe kapu jalan do mo sekolah me ko jimanca jaga mega ni guru mega ni anu tapi ero to matoy na sadina ajung pa aja masikola sanga di cau kam pajai maka lati guruku masa gia tarakka pa kampi tidong nang kasarjana asikola ko alhamdulillah maku kewe asaurani na taru jama-jama iye asoso wani pamasina pung Allah Taala barakat na pak disang agamai bahkan anak kita di sini banyak yang saya sudah ajar. Termasuk Mardis saya anggap sudah berhasil, sukses dia itu anak. Ya, Muhammad Yahya, Pak guru mana tiro? Nak guru kemana ni? Cia mengaku ketulun. Alhamdulillah. Jadi artinya saya motivasi ki makada pasikola agama nata. Magu kewe de na pada biasa ko temi masikola agama tolo sengkang tolo kabalanga tolo mangkoso tolo ke magu kewe macawe mani angka albarkah kewe cawe to meloki masu lo amparita alia angka saya sekarang mengajar di madrasah alia amparita dan saya gurunya Al-Qur'an kung kanana de semangaji tawaku saya sudah kurang lebih 1 tahun ini dimutasi dari Asalman ke Ali Amperita. Saya fokus ka murus iro pesantren iro kilo bola masepe. Jadi kamana tatam masanawiya melo lanjut alia palipan yang Amperita. Iya ko tumapas sekolah agama. Saraka ko pung Allah Taala. Insyaallah. Ya ko purame mula sekolah agama na pa namo batta angka tumatu nang kawatul ta lepo jina li sumaringaran pung Allah Taala. Saya yakin. Bahkan barakat dapat disang agamai sudah 3 kali menginjakkan kaki di tanah suci dan semuanya gratis. Selalu diminta mendampingi jamaah barakat dapat disang agamai. Jadi ini motivasi mana ki? Ajak ya ko sekolah agama insyaallah pung Allah Taala murusu ibijatta ya ko agamai selama makan jamini atau mapas sekolah. Melo kinang elatu masepe agasana amparita melo kilolotang bawa ni lokoro ya kung kanata siapa aja leti masikola bawa lokoro pajalele ina tama ni koro paja ni tulele jadi anak ta koro maka pala lolongan mato ijazah mangkapura elatu laporange salapahangi nasi ko makapala na digaja sana asalang ujiangi iku ujiang Oko sanawiya nasrul haq supaya matu tammai talu taung lolongi jasa wadi ni lanju oko ada melo mataru korma kapal apa taru apalana wadi mato napi si matu talu taung melo ujian ko ada ipacoy ujian lolongi jasa dia rogi anata iya yang menjadi pertanyaan siaga pak kamajana pendaftaran fitur ratu 50 Agar fitur 50, alay naman to malay pangali lamari 500 sabu, pangali kasoro 150 sabu, 100 sabu pangali kita. Di fitur 150, alay naman malay. Lamari agar 500 sabu, pokok na lamari. Latup ko ditay. Apa ko disuruh bawa lamari? Bakka ime sa kamarae. Ang kanibawa talubada matu. Kasoro aga idi mali kasoro aja nih disuruh apa angkama bawa seperimbe jadi harus 110 pangali kita ulang-ulang jadi sisa minawa aja ero angkani kasoro na kay lamarin na kita na
Iya miro ulang-ulang na 500 sabuna wajah anak. Ikataluman re. Iya ko tumapasi ko labu aja tangka ipak kamaja angga isi dekah insyaallah engka tu dalena. Iya, saya pengalaman pitu kak masih surang. Alhamdulillah tu matuai kasih macam ni mabalu pisau mabalu bangku. Alhamdulillah sudah 3 anaknya S2. Semua alhamdulillah. Asal makan je ni atau pas sekolah. Jadi ro 500 sabu dia na mega ya ro. Mega muinan re kumun re bolata tu. Dia mata perre ke ni. Siapa aja man re tu kubolai. Nyok nyang. Keruku. Baso. Siapa aja. Ya ko tataro na to koro. Insyaallah. Dia na wal di makatan ni HP. Apa terus teraya solang enak tepat. HP. Iya ko tanya ko pesantren ni masih sekolah nae wani asaso arawik pokok na HP. Itu. Tapi iya ko pesantren anak tak pure mangaribi kurang. Pura isa kurang. Sampai subuh ko masih pura sampai subuh kurang. Begitulah anak-anak di pesantren. Jadi makanya insyaallah kama anak tak apa tak ya nureta minta pertama koro tahubungi muka. Ia boleh kong kama kada deji ya ule maja 500 ustaz. Siapa itu 5 maja? Kada sitang ngana. Tapi itu macurita jolo magi na sitang ngami. Kada man ustaz mati lakai kuya. Janda mati lakai nah. Ya sengi Jamal ya. Kumakadai Jamal janda mati lakain na. Ya kumakadai Jalal ya, janda lari lakain na. Agak jama-jama aku ami taruh ni sitang kana. Atau kali si sanulay pajay ulang-ulang na alani surat keterangan uko disae bahwa betul-betul tidak mampu maka insyaallah kita usahakan. Tapi aja tabalik Kero, tapi kung kamu dali tak tanya kang masih dekang insyaallah. Ya, terakhir sekali ia pale ko gagana tetap pertama kuro sumbang tato na akong kami masumbang. Ya, pero di untuk masjid kami butuh sekarang pembeli seng nasaba pergantian seng. Seng ero kasih mega kacau nasaba manipila dan napasa pura ro tukange. Sekarang ini kita butuh pembelian seng kamamelo insyaallah. Yang kedua pembelian pintu. Mudah-mudahan berakat na sumbangan tak panggali pintu. Naukama nangi pintu dalit tapung Allah Ta'ala sebab pintu deceng. Na sebab sidekata untuk pintu masjid. Ya, kung kamelo kita telepon mo ka. Mo 5 sapu wala to. Ya. Ya ko mato anak ta tamani kupure malapat tawe. Jadi tamani anak tamatu kupure malapat tawe. 1 minggu setelah Idul Adha, taman anak tak aktif untuk menghafal Quran. Itulah sekedar informasi Bapak yang hadir membagi-bagi na berkah pung Allah Taala. Di manang nang itu teman mana selama linu akhirat insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi ceramah agama yang dibawakan oleh Huta mewakili seluruh jamaah Masjid Babul Jannah Tulungang mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan dan rapatkan sampai selesai. Salli. Ya sama Ustaz. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. La ilaha illallah wa la syarika la lahu mulkul hamdi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulkul hamdi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul hamdi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka yaudus salam. Fahayna rabbana bis salam wa dakhalna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ila Rabbi Ta'ala Subhanallah. Daiman kariman alhamdulillah. Alhamdulillah fi kulli hali wa bi ni'matin. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah la syarika lah. Lahul mulkul hamdi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biaqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa la ta'atik. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu. Alhamdulillah. Allah.